Pa farma je besplatno otvorena za porodice koje imaju problema sa djecom koje imaju autizam i djecu u invalidskim kolicima. Naša farma poštuje život i magarci se ne jašu. Jedino ko ima pravo da jaše magarce su djecu u invalidskim kolicima i ta terapija nekad može mnogo da pomogne. To je, inače, se zove hipoterapija, oni to u Podgorici plaćaju tako što jašu konje. Ja mislim da su moji magarci znatno niži i nekako lakši za manipulaciju nego što je konj. A farma je besplatno otvorena i za porodice koje imaju problema sa djecu koja imaju problema sa autizmom. Oni dolaze radnim danima, znači kad farma nije otvorena za posjete, oni uspostavljaju kontakt sa magarcem, oni hrane magarca, oni ga trimuju, prave mu frizure i tako dalje. I ukoliko uspijemo, obzirom da su to djeca koja imaju rasutu pažnju, da se fokusiraju